What's up? Welcome to my 10 vlog. So, intro sa ta. So guys, no, sa di pa naman guys, no? Don't forget to subscribe my YouTube channel, Chan Vlog, and my Facebook account, Christian Saladaga, and My YouTube channel, Kent Harlow. and Nagtawag yung Facebook. and once again, happy birthday day ni. Earl Kabaho. So, happy birthday. So, ang atong vlog karon guys, kay ato ta sa barangay Muabog. Atong nila ang ilang beach nga perteng Induta. So, uban nimi guys, tara. So naabot kami diri sa barangay Muabog, namin diri sa Bitoon. So amari on ang ila ang dagat nga perteng Induta. So uban kita guys, tara. Nay polta. Ila kaya? 5. So, karon guys, no, kailangan kita magpulta o balik tag 5 ang oras. Barato ra guys, naipulta diri pero tag 5. Pero affordable kayo, okay saan. So, tara pa tayo ta. So karon guys, na namin diri sa barangay Muabog, Cebu. So namin ang dagat diri no. So naipulta diri guys. Tag 5 ra ang tao pero worth it sa dito sa kanang dagat diri. Pero sa karon guys, medyo dagang kay bugaw malumot pa. Pero nimo dito biguan guys, pero okay na laban gyapon. So mga ligo namin dito sa barangay Muabog, Tabugon, Cebu. So mga ligo kami. Tara guys, tubig na guys. So mauli ng tanan guys, no? Daghang salamat sa inyong pagtanaw. So don't forget to subscribe my YouTube channel, Chan Vlog, and my Facebook account, Christian Saladaga, and Kent Harlow. Nagtawag. So daghang salamat guys, no? And God bless you all. So ato nami.